Ngening panahuna ning pamag-file Certificate of Candidacy o COC kareng magnasang manungkulan, pasibayo yang mimye paganakaing COMELEC na kumpletuan at i-fill out lang masale sereni. King Balening Santo Tomas, migpasa yung Certificate of Candidacy niyan Domingo, October 6, incumbent Vice Mayor Matias Pineda para alkalde. Pero agpang King Election Officer King Mesabing Balena Imelda Manalastas, ere kanutinggaping kayang COC uling ela makanotaryo reti. Hindi ko po natanggap ang kanilang COC dahil po incomplete. Wala po silang notaryo. Dapat po bago namin ma-receive ang isang COC, dapat complete. Meron siyang documentary stamp, original signature ng aspirant, notaryado, meron siyang signature ng notary public, at complete yung kanyang address, merong picture, at saka properly filled up po. Pati kanuring makalinya ng konsyal eda naman tinggap, pauli ning parehong daylan. King pamanisplikanan ng election officer. Pareho yung proseso ning pamag-file COC king barangay at municipal level. Ito pong local election, hindi po kami allowed mag-notarize o kahit po may notary public po kami. During barangay lang po kami pwede magpumirma. Akala po nila ganun po, pareho ng barangay ang ating sa municipal level po. Pero hindi po siya ganun? Hindi po ganun. Dahil? Yun nga po sa batas, hindi po kami allowed during ito pong during local election. Barangay lang po kami pwede. Samantala, pagkasunduan naman kanu abalaw sing filing ding team ng Vice Pineda ngening Lunes, October 7, kaya ridong notaryo ding karelang COC. Balaos na makukuha na ning CLTV 36 impasyag ng Pineda kaugnay na nini. Makasadya nala naman kanuring opisina ng COMELEC amamye assistance kareng kandidato. Sana po, bago sila mag-file ng COC nila, ipa-check muna po nila sa amin para kung maiwasan natin ang ganyang pagkakataon. Yun po, dapat pa-check muna nila sa amin para maiwasan natin ganyan na senaryo na hindi namin matatanggap dahil nga kulang ang kanilang COC. Hindi properly filled up, hindi notaryado, kulang ang doc stamp, ganun po. King Martes, October 8, ing talwi ng aldoning pamag-file COC king bangsa. Karen Maurilio, CLTV 36 News.